Ahojte. Máme Ja som Týmia Demetrová, ona je Týža Demetrová. No a máme tu ochutnávku. Jak som toto volá? Toto je anielská, či jak to povie? Vata, či čo to je? Vnútri je vata a to je dubač čokoláda, ale to je rúžová čokoláda. Počkaj, ukážem. A stála euro 20 pre info. Boli sme, teraz sme prišli. Hej, to za to sme také, hej. Tak. No. Teraz No, máme tu, máme tu také. Ona poláme a ukáže vám. Počkaj. Ona sa volá anielská. Čokoláda rúžová s vatou. No a pištacie, či ako sa to povie. Taká to je, malá. Euro 20 to je, no. Není to veľa, ale není to málo. No. Počkaj, ukáž. Zober ju von. Však dobre, ja znam, čo mám robiť. Díkaš rúžový obal. Počkej, ukáž mi tak obal. Počkaj. Musím to robiť, a to je malé. Rúžový obal. Môžem? Počkej. Môžem? Počkej. Počkaj. Obidvojo, tak. Abo. Ojej. Jak sa to poví? Tak? Však to ani toto Veroník. A ty máš viacej vaty tam. Dávam tomu neviem koľko. Dubajská čokoláda bola lepšia. A nechám, jak to spravím, aby bolo vidno. Pozrite, také to je. Dobre, takže čaute. Máte tu ochutnávku, hej. Takže čaute. Majte sa. Dajte like, odber.